MeghalayaPost.news. Longkmie Kariboy District Nakathan Umdan Kilami Nalakishnong Manwan Ekajungirap Halor Kajunge Kabakia Kandu Nakajungkalaki Kandon Hak Meghalaya Building and Other Construction Workers Welfare Board Kine Longkmie Kilawat Ekajungirap Nakinuyalam Jongka Women Organization of Kariboy District Hakajungwan Her Shinongpo Kine Longkmie Kilayo Bani Kandu Ya President Kaward Bat Kiwei Kibakantup Yau Advisor Uba Kermen Lang Yuria Nakajungyo ban pensengau ya kajunge kinong ilam kawon kini Longkmie kile tu ba kajunge kabakia kandu kalong bakimla shu ban pentemai ne renew ya ka ID kajongki hakabon namar ki kendon temai kimlong shu kumba ki jula banle ban banduru ban apply ya ka scholarship na kabanta ki khun ki badang kuli kumjuru ki wei ki jingmentoy ki bakantup kajungyo jingmentoy ha ki jing sumar hadin kajungla ban usngau ya kajunge Longkmie na kalyang kawon kalayalam ya kini Longkmie shaka office ka district level officer Kariboy kabakila lej ban Jingshai Halor ka Jingshai kabaka office ka labor kalaong bakamla banei ka Khun ka ward kalaong bayakni kaman kansara banya kren bad menteri badai khmi ya katna labor uba Methodist kar hakisngi bansawan MeghalayaPost.news.